فقدت كتابي. فقدت كتابي. I have lost my book. I have lost my book. ما خپل کتاب ورک کړ. In پښتو ما خپل کتاب ورک کړ. فقدت كتابي. فقدت كتابي. I have lost my book. I have lost my book. ما خپل کتاب ورک کړ یا زما کتاب ورک شو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا أرحب بكم جميعا. Welcome to all. درس پیلول نه مخکې هیله کوم چې یوټیوب چینل سبسکرایب د زنګ علامه کلیک کړئ all باندې وکړئ. Don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell button and like the video. Talk Arabic in classroom. عربي پښتو محاوره په ټولګي کې په صنف کې. لمن هذه الحصة. لمن هذه الحصة. Whose period is this? Whose period is this? دا د چا درسي ساعت دی. دا د چا درسي ساعت دی. لمن هذه الحصة. لمن هذه الحصة. Whose period is this? Whose period is this? دا د چا درسي ساعت دی. افتح النافذة. افتح النافذة. Open the window. Open the window. افتح النافذة. کړکۍ خلاصه کړه. یا کې مشکل ده. کړکۍ خلاصه وازه کړه یا خلاصه کړه. افتح النافذة. افتح النافذة means open the window. Open the window. افتح النافذة. ارفع صوتك. ارفع صوتك. Raise your voice. Raise your voice. ارفع صوتك. آواز دې لوړ کا. آواز دې جګ کړه. ارفع صوتك. Raise your voice. Erase the line. امحو هذا السطر. امح هذا السطر. امح هذا السطر means erase the line. Erase this line. Erase this line. امحو یا امح هذا السطر. دا کرخه پاکه کړه. دا کرخه پاکه کړه. امحو هذا السطر. Erase this line. Erase this line. اجلس في مكانك. اجلس في مكانك. Sit at your place. Sit at your place. بخبل ځای کېنه. بخبل ځای کېنه. اجلس في مكانك. Sit at your place. افسح لي مكانا. افسح لي مكانا. Give me room to sit. Give me room to sit means give me some place to sit. زما لپاره ځای جوړ کړه. زما لپاره ځای جوړ کړه. افسح لي مكانا. لږ ځای راکړه یعنی په چوکۍ کې. افسح لي مكانا. Give me room to sit. Give me room to sit. افسح لي مكانا. خذ كتابك. خذ كتابك. Take your book. Take your book. خذ كتابك. خپل کتاب واخله. خپل کتاب واخله. الف نشته. خذ كتابك. Take your book. اكتب بالقلم. اكتب بالقلم. اكتب بالقلم. Write with pen. Write with pen. قلم سره ولیکه. قلم سره ولیکه. اكتب بالقلم. Write with pen. امسح السبورة. امسح السبورة. Clean the blackboard. Clean the blackboard. تخته پاکه کړه. تخته پاکه کړه. Erase the blackboard. Or امسح السبورة. امسح السبورة. Clean the blackboard. Or clean the board. اقطع الكلام. اقطع الكلام. اقطع الكلام. Stop talking. Stop talking. اقطع الكلام. خبري بند کړه. خبري بند کړه. یا کی مشکل ده. خبري بند کړه. اقطع الكلام. Stop talking. اغلق الباب. اغلق الباب. Close the door. Close the door. اغلق الباب. دروازه بند کړه. دروازه بند کړه. اغلق الباب. Close the door. هذا الدرس سهل. هذا الدرس سهل. This is easy lesson.
This is easy lesson. دا درس آسانه دی. دا درس آسانه دی. هذا الدرس سهل. This is easy lesson. ها هو يأتي. ها هو يأتي. Here he is coming. Here he is coming. دا دا هغه راځي. دا دا هغه راځي. یا دا دا دی راځي. پښتو کې هغه دا دا دی راځي. يعني هغه الګ ته اشاره. ها هو يأتي. Here he is coming. لا تأخذ كتابي. لا تأخذ كتابي. Don't take my book. Don't take my book. Don't take my book. لا تأخذ كتابي. ذما كتاب ما أخلى. ذما كتاب ما أخلى. لا تأخذ كتابي. Don't take my book. Clean your spot. Clean your spot. نظف مكانك. نظف مكانك. Clean your spot. خپل ځای پاک کړه. خپل ځای پاک کړه. نظف مكانك. Clean your spot. لا تفكر كثيرا. لا تفكر كثيرا. Don't overthink. Don't overthink. لا تفكر كثيرا. ډیر سوچ مکوه. ډیر سوچ موها یا ډیر سوچ مکوه. لا تفكر كثيرا. Don't overthink. خفض صوتك. خفض صوتك. Lower your voice. Lower your voice. आवाज दे टिट कड़ा. आवाज दे टिट कड़ा. خفض صوتك. Lower your voice. ائتني بقلم جديد. ائتني بقلم جديد. Fetch me a new pen. Fetch me a new pen. Fetch me a new pen. ائتني بقلم جديد. ماته یو نوی قلم راکړه. ماته یو نوی قلم راکړه. أغلق كراستك. أغلق كراستك. Close your copy or close your notebook. Close your notebook or copy. کتابچه مو بند کړه. کتابچه مو چی نه کتابچه مو بند کړه. أغلق كراستك. Close your copy. بدأت الفسحة. بدأت الفسحة بالسين صوت لا. بدأت الفسحة. It's break time. It's break time. بدأت الفسحة. تفريح وقت شو. تفريح وقت شو. ليس هناك مكانا. ليس هناك مكانا. There is no room there. There is no room there means there is no place to sit. There is no room there. ليس هناك مكانا. هلتا زاي نشتا. هلتا زاي نشتا. ليس هناك مكانا. There is no room. سجلني حاضرا. سجلني حاضرا means mark my attendance. Mark my attendance. سجلني حاضرا. ما حاضر کړه. ما حاضر کړه. سجلني حاضرا. Mark my attendance. لا تنم في الصف. لا تنم في الصف. لا تنم في الصف. Don't sleep in class. Don't sleep in class. Don't sleep in class. لا تنم في الصف. پټولګي کې مه ویده کېږه. پټولګي کې مه ویده کېږه. مه ویده کېږه. لا تنم في الصف. Don't sleep in class. ابتعد عني. ابتعد عني. Get away from me. Get away from me. ابتعد عني. لما څخه لرې لاړ شه. لما څخه ځان ساته. پښتو کې مونږ وایو لما الکه زما څخه ځان ساته. ابتعد عني. زما څخه ځان لرې ساته. Get away from me. ناولني هذا الكتاب. ناولني هذا الكتاب. Give me this book. Give me this book. ناولني هذا الكتاب. دا كتاب راكړه. دا كتاب راكړه. ناولني هذا الكتاب. Give me this book. قد انتهت الحصة. قد انتهت الحصة. Period is hour. Period is hour. قد انتهت الحصة. درسي ساعات مو خلاص شو. درسي ساعات خلاص شو. قد انتهت الحصة. Period is hour. سأذهب بدفترك. سأذهب بدفترك. I will take your register. I will take your register or I will take your notebook. سأذهب بدفترك. I will take your notebook. زستا كتابچه أخلم. سأذهب معنى زستا كتابچه سر زم يعني أخلم أو زم. سأذهب بدفترك. زستا كتابچه سر زم.
دسي مكمله معنا ورکي I will take your register or I will go with your notebook يعني I take it and then I go. أعتذر إليك I'm sorry I apologize to you. أعتذر إليك ذا بخنا غواړم ذا تا څخه بخنه غواړم. أعتذر إليك تا ته عذر کوم ذا بخنه غواړم. يناديك المدير principal if calling you principal المدير principal if calling you مدير صاحب تا ته आवाज کوي يناديك المدير principal is calling. جزاك الله خيرا. Thanks for watching. Don't forget to like the video and subscribe our YouTube channel. لكم YouTube channel subscribe video like کړئ که انتقاد پیشنهاد وي کومنټ وکړئ او فیسبوک کې عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.